баллондар состояниясы. Сиденьялар таза. Arka sidеньялар. Аркаңа баллон лонжерондор бүтүн, сынган жери жок, сварка болгон жери жок. Лонжерон бүтүн. Бетте шатысы бар. Шатын чечип койгонбуз. Шатыны беребиз. Анакей. Чиреги жок. Бул шатысы бул. Багажник. Багажник ham 20 000 турат бул. Так, лонжерон бүтүн. Тактар. Сиденьянын şu etide memesi var. Cırtığı var. Motor işteşi жайда. Аккумулятор жаңы. 1 ay boyunca alıngan. Antifriz de машина. Жүрүшү жайда. Кайрын көрсөтейин. Üstü bütün üstü polный. Алюминиевый. Шов печкалар иштейт. Баллондар нормальный.